jedan stani, više, ajde. Polako idi, polako, zagucaj stanica. Samo rusto zagucaj stanica. Stegni leđe, stani, otvori. Gledaš, nemoj da to... I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause... Dobro jutro svima. Evo javljam se ispred hotela. Negdje 7 ujutro. Čekam doručak i Katarinu da se spremi. Danas je show day. Evo nas u Crnoj Gori, Montenegro IFBB natjecanje u sklopu IFBB federacije, internacionalno natjecanje. Jako sam uzbuđen, cijela večer jučerašnja je prošla odlično. Nisam puno punio u usporedbi sa prijašnjim natjecanjem na Jagodini. Malo manje ugljikohidrata sam pojeo i proteina generalno i mislim da će se to pokazati na izgledu. Mislim da sam u puno boljoj formi, da sam puno suši, da se puno više vide detalji. Nisam toliko, kako bi rekao, zamoren, da mi je teško jer me baš onak ispraznilo me prek noći. Mislim da sam bio jedno 4 do 5 puta na WC-u, što je odlično. Znači tijelo mi je skroz prazno, sad čekam doručak. Poješću neka jaja, budem vam snimio, nekog tosta ili nekog ugljikohidrata, vidjet ću šta će sve biti. Možda mrvicu voća da isto potakne probaju još. I to je više manje to. Natjecanje počinje u 5 sati, zato što su objavili na početku da će biti u 3 i ne znam koliko će biti natjecatelja, pa moguće zbog manjeg broja natjecatelja u mojoj kategoriji u bodybuildingu generalno, koji je za sad po ovoj listi koja je izašla open, to je spojeno je, sve kilaže su spojene, tako da ćemo vidjeti još, ali evo, jako sam uzbuđen, imam još dosta vremena napunit se jer sam poprilično prazan, tako da evo, vidjet ćete sve u ostatku dana i nadam se da idemo po zlato i po pro kartu, to jest ne da se nadam, nego idemo po zlato i po pro kartu.
Ajmo 65. Money shot. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Third place, number 64, Salo Peric, Montenegro. Može aplauz publikom za našeg Salo Perića. Ajmo Nino. Place number 2, number 63. Tako je! Tako je! Tako je! Idemo! And first place, number 65. Dio Gospođi! Tako je! Ajmo Nino! Bravo! Fotografija. Bravo, Salo. Tako je! Woo! Hvala, Nino. Šta sam ti rekla? Zahvaliću